amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba, umujyi wa Kigali, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abumva ururimi rw'ikirundi, abari muri diaspora nyarwanda, abari muri diaspora ndundi mwese bahaye ikaze kuri PBO Entertainment TV. Jye mwumva nitwa Paul Biri. Aka kanya ngiye kugaruka kuki ni dosiye ya Agatha Kanziga wahoze ari umugore w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Iyi dosiye iteye ite? Iperereza kuri we rimaze gushyirwaho akadomo. Ese biteye bite? Reka byose mbyinjiremo mwiyumve mwikaze. Agatha Kanziga ubusanzwe aba mu gihugu cy'Ubufaransa. Ubufaransa bwamaze gusoza iperereza kuri we bumwita inzirakarengane y'ibikorwa by'iterabwoba. Ubutabera bw'Ubufaransa bwahagaritse iperereza bwakoraga kuri Agatha Kanziga, umugore w'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, ku ruhare rwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Itsinda ryakoraga iperereza ku byaha ashinjwa birimo n'ibyibasiye ikiremwamuntu mu ishami ry'urukiko rw'akarere ka Paris ryafashe umwanzuro wo gufunga dosiye y'iperereza kuri uyu mugore. Ni umwanzuro wafashwe ku munsi wo kwa gatanu. Uyu mwanzuro ushobora kuzavamo ko mu mezi make ari imbere bizatangazwa ko iperereza kuri Kanziga ryafunzwe burundu. Gusa urwego rushinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba mu bushinjacyaha bw'Ubufaransa PNAT muri Nzeri umwaka ushize rwari rwasabye urukiko rw'ubujurire rwa Paris kuburanisha Kanziga ku byaha by'umugambi wo gukora jenoside. Ku wa gatatu w'iki cyumweru nibwo biteganyijwe ko hazigwa kuri icyo kibazo, ariko bikorwe mu muhezo. Ku wa gatanu bumwe mu busabe bwari bwatanzwe na PNAT bwateshejwe agaciro. Abakora iperereza bavuze ko nta bimenyetso bigaragaza umugambi wa jenoside cyangwa se bigaragaza ko Kanziga yaba yaremeye ibyo gukora jenoside. Abacamanza bigaga kuri iyi dosiye bavuze ko mu gihe ibyo bihuha byakomeza gusakara bitakoreshwa nta kimenyetso. Bongeraho ko n'ubuhamya bwagiye butangwa bugaragaramo ukwivuguruza n'ibinyoma. Muri Nzeri abacamanza bari bumvise Kanziga hamwe n'abatangabuhamya, ariko banga kugira undi mwanzuro bafata bitwaje ko ngo igihe gisabwa kugira ngo bagire icyo bakora cyamaze kurenga. Ku bakora iperereza ngo Kanziga nta kimenyetso kigaragaza ko ari umuntu wagize uruhare muri jenoside, ahubwo ngo ni umuntu wagizweho ingaruka n'ibitero by'iterabwoba, kandi ko bigoye kugaragaza isano iri hagati y'ubwicanyi bwakozwe mu minsi ya mbere na bamwe bari abarinzi ba perezida Habyarimana n'itegeko bivuga ko we bwe yatanze ryo kubukora. Ubuhamya butandukanye bw'abari baturanye na Kanziga bavuze ko nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana, Kanziga we ubwe yatanze itegeko ku bari abarinzi b'umugabo we bari muri urwo rugo. Ni itegeko ryo kwica Abatutsi bari baturanye hafi aho. Abacamanza bavuze ko nta hantu na hamwe hari imbwirwaruhame ya Kanziga ihembera urwango cyangwa se ihamagarira jenoside, ndetse ko nta buhamya buhari bumushinja gukora lisiti y'Abatutsi bagombaga kwicwa, ndetse ko ngo nta n'ikimenyetso na kimwe gihari kigaragaza ko yaba yaragize uruhare mu icengezamatwara ryanyuraga kuri RTRM cyangwa se ngo abe yarayiteye inkunga. Kanziga yari amaze imyaka myinshi akorwaho iperereza n'ubutabera bw'Ubufaransa, ni guhera muri 2008. Uyu mugore yari mu bagize akazu k'itsinda rigari ryarimo abantu bari hafi ya Habyarimana bagize uruhare mu guhembera no gutegeka ko Abatutsi bicwa. Ni ibirego yahakanye imyaka myinshi. Yavuye mu Rwanda ajyanwa i Burayi ku itariki 9 Mata muri 1994 ku busabe wari perezida w'Ubufaransa François Mitterrand, inshuti ikomeye ya Habyarimana wari umugabo we. Kuva yagera mu Bufaransa, u Rwanda rwasabye inshuro zitabarika ko yakoherezwa mu Rwanda kugira ngo aburanishwe ku ruhare ashinjwa muri jenoside, cyangwa se ubutabera bw'Ubufaransa bukaba bwamuburanishiriza aho ari, ariko ntabwo byigeze bikorwa. Muri 2008 imiryango irengera inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi yatanze ikirego isaba ko akorwaho iperereza ku ruhare ashinjwa muri jenoside yakorewe Abatutsi no ku byaha byibasiye ikiremwamuntu. Muri Gashyantare 2022 abacamanza bakora iperereza batangaje ko iyo dosiye ifunzwe. Gusa muri Kanama 2022 PNAT
yasabye ko ryongera gukorwa kubera uburemere bw'ibyaha ashinjwa. Ese abanyamategeko iki gikorwa bagifashe bate? Umunyamategeko wunganira abaregera indishyi mu manza ziregwamo abakekwaho ibyaha bya jenoside mu nkiko z'i Burayi, Maître Richard Gisagara, yatangaje ko nubwo umucamanza ku rwego rw'iperereza yavuga ko atemera ko iperereza rikomeza, bitazakuraho kuri uru rubanza rwa Agatha Kanziga ruzakomeza, kuko umushinjacyaha cyangwa abaregera indishyi bazaba bagishobora kujuririra iki cyemezo. Icyemezo kivuga ko umucamanza ku rwego rw'iperereza yasanze Agatha Kanziga nta bimenyetso byatuma akurikiranwaho ubufatanyacyaha mu mugambi wa jenoside yakorewe Abatutsi n'ibindi byaha byibasiye inyokomuntu, cyamenyekanye ku itariki 18 Gicurasi 2025. Umunyamategeko Maître Gisagara Richard uba mu Bufaransa yavuze ko icyemezo cyafashwe kitavuze ko dosiye ishyizweho akadomo burundu. Ati ntabwo ari icyemezo kivuga ko dosiye irangiye burundu, kubera ko ibyemezo by'umucamanza ku rwego rw'iperereza byose bishobora kujuririrwa. Gishobora kujuririrwa n'ubushinjacyaha cyangwa abaregera indishyi mu rubanza. Maître Gisagara yahamije ko na mbere hose ubushinjacyaha bwari bwaragaragaje ko iperereza ryakozwe ridahagije, bityo ko hakwiye kongerwa ibikorwa bikorwaho iperereza no kongera igihe hagasuzumwa ibikorwa byakozwe mbere ya tariki 7 Mata 1994. Mu magambo yacu, ubushinjacyaha bwari bwarangije kugaragaza ko bubona ko iperereza ryakozwe n'umucamanza ridahagije, asaba urwego rwisumbuye rwitwa Chambre d'instruction ko rwategeka umucamanza gukora irindi perereza kuko yabonaga ari ngombwa, ariko umucamanza atarashakaga kurikora. Ubusabe bw'ubushinjacyaha bwari bwatanzwe muri 2024 muri Nzeri, bwigwaho muri Werurwe 2025. Icyemezo kikaba kizafatwa ku itariki 20 Gicurasi nibwo cyagombaga gufatwa. Ati ntituzi niba urukiko ruzaha ubushinjacyaha ibyo bwasabye, ariko uko byagenda kose umucamanza namara gufata icyemezo cye burundu kivuga ko dosiye ihagaze burundu, uriya mudamu utoherejwe kuburana, ubushinjacyaha bushobora kubijuririra. Yongeyeho ko twifuza ko ubushinjacyaha bujuririra kugira ngo hajyeho abandi bacamanza bareba niba ibyakozwe bihagije, bareba niba nta perereza rindi ryakorwa kugira ngo uriya mugore ashyikirizwe ubucamanza. Kuki Ubufaransa ubundi buryamye kuri Kanziga Agatha? Uyu Agatha Kanziga yahungishijwe ku itariki 9 Mata 1994 na leta y'Ubufaransa, yari iyobowe na Mitterrand wari inshuti magara y'akadasohoka ya Habyarimana Juvenal. Kuva ageze mu Bufaransa nta kazi kazwi yigeze akora, uretse ko yatungwaga na leta y'Ubufaransa gusa. Umusesenguzi mu bya politiki Tito Gatabazi yagize ati impamvu zituma Ubufaransa budashobora gupfa gutanga Agatha Kanziga zikubiye mu bisigisigi byo ku butegetsi bwa Mitterrand bikimurindiye umutekano. Afitanye amabanga n'Abafaransa mu ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside. Indege y'Ubufaransa niyo yaje kumufata hano. Kugeza n'ubu atunzwe na leta y'Ubufaransa uretse duke akura ku ruhande, ariko kuva agezeyo ibiro bya perezida byatanze itegeko ngo ntazagire icyo abura. Gatabazi yavuze ko mu myaka 31 ishize ubutegetsi bw'Ubufaransa bwagiye buhinduka, ariko Kanziga afite abantu bamukomeyeho. Afite abantu bakimukomeyeho kubera impamvu zitandukanye. Hari abahakana jenoside bamukomeyeho. Impamvu nk'izo zikaba zatuma umuntu batamwohereza mu Rwanda. Gatabazi avuga ko abahoze mu butegetsi bwa Mitterrand, inshuti zabo n'abo mu ishyaka ry'abasosiyaliste, bose kongeraho abashyize imbere guhakana jenoside yakorewe Abatutsi, bagiha abahamijwe ibyaha byo guhakana jenoside ijambo mu ruhame no kugira uruhare mu biganiro ku maradiyo bitwaje uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, ari bo
bamuri inyuma. Ati abo bantu bagenda banarenga umurongo wa leta iriho nibo bagishyigikiye na Agatha Habyarimana. Ku ruhande rwa Maître Gisagara asanga hagikenewe gushyira igitutu ku Bufaransa ngo bwumve Agatha Habyarimana ko agomba kugezwa mu rukiko akaburanishwa ku byaha bya jenoside akekwaho. Ati ni ngombwa ko dukomeza kubotsa igitutu, ni ngombwa ko abaregera indishyi dukomeza kuziregera, ni ngombwa ko dukomeza gusaba leta y'Ubufaransa gutanga ubushobozi, igaha ubucamanza ubushobozi buhagije kugira ngo iperereza rihagije ribeho. Ni ngombwa ko abantu bose bahaguruka kugira ngo abakorewe jenoside bahabwe ubutabera. Kuva muri 2008 imiryango irengera inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi yatanze ikirego isaba ko yakorwaho iperereza ku ruhare ashinjwa muri jenoside no ku byaha byibasiye ikiremwa muntu. Abanyarwanda baba ahandi iyi dosiye barayumva bate? Abanyarwanda baba mu Bufaransa cyane cyane bamaganye icyemezo cyo kureka gukurikirana Agatha Kanziga. Umuryango w'Abanyarwanda baba mu Bufaransa CRF wasabye inzego z'ubutabera kudacogora mu rugendo rwo gukora ibishoboka byose kugira ngo Agatha Kanziga wahoze ari umugore wa Perezida Juvenal Habyarimana agezwe imbere y'ubutabera abazwe ku byaha aregwa bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ibi CRF yabitangarije mu itangazo yasohoye kuri uyu wa 20 Gicurasi 2025 nyuma y'uko ubutabera bw'Ubufaransa bwahagaritse iperereza bwakoraga kuri uyu mugore ku byaha ashinjwa birimo n'ibyibasiye ikiremwa muntu. CRF yavuze ko yatangajwe no kumenya ko abacamanza bari bashinzwe gukurikirana dosiye ya Kanziga bashobora kuba bari hafi yo kuyifunga batamushyikirije mu mbabarire inkiko ngo abazwe ku byaha akekwaho. Itangazo rya CRF ryakomeje rigira riti nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru byinshi, abacamanza bagaragaje ko iperereza ryisumbuyeho ryasabwe n'ibiro by'ubushinjacyaha ritagikenewe ngo bashingiye ku kuba hari harongeweho ikindi gihe kirekire kandi cyumvikana. Ryakomeje rigira riti CRF ributsa ko guhera muri 2007 urwego rwari rushinzwe gusuzuma ubusabe bw'ubuhungiro bwa Agatha Kanziga rwasanze hari impamvu zikomeye zituma hakekwa ko Agatha Kanziga yaba yaragize uruhare rukomeye mu ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Byongeye kandi urwo rwego rwashingiye kuri izo mpamvu mu gufata icyemezo cyo kumwima ubuhungiro yari yarasabye. CRF yagaragaje ko kudindira k'ubutabera kuri iki kibazo gifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi kwatewe ahanini nuko abayobozi bariho icyo gihe batigeze bashyigikira ubutabera ngo bubone ubushobozi n'imbaraga byo gukora akazi kabwo ko bikwiye. Biratangaje rero kubona ko igihe cyatambutse gikoreshwa nk'impamvu yo kwima abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi uburenganzira bwabo bwo kumenya ukuri no guhabwa ubutabera, by'umwihariko mu gihe bagikomeza kubana n'ingaruka zayo. CRF yavuze ko yamaganye icyo cyemezo cyafashwe n'abo bacamanza bo ku rwego rwa mbere nubwo hakiri inzira z'amategeko zigomba gukurikizwa. Naha nsoreje bashimira kuba mwanteze amatwi. Nge nitwa Paul Billy, iyi ni PBO Entertainment TV. Reba niba wakanze subscription naho ubundi amakuru yo nakagaruka. Ndabashimiye, ciao.